lakini mwanzo wetu akafaulu. Lakini kidogo hivi. Aish. Makosa. Aligongwa mbaya mbovu. Jamaa wetu kusema afike, alikuwa amezubaisha wana polisi na akafaulu, alikuwa ameweza kuchomoka na kadhalika, lakini aligongwa akamalizwa papo hapo. Samira ready. Samira ready. Mwisho. Samira ready, yani kwisha maneno. Kujaribu alijaribu ndiyo, kungangana alingangana ndiyo, alifanya yake yote na pesa alikuwa anaziita ndiyo, alifanya yake yote na